Ortak bir Türk dili yaratmamızın amacı, farklı Türk halkları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve mümkün olduğunca saf Türk dilini geliştirmektir. Tüm Türk halklarının dil özellikleri bu dilin oluşturulmasında dikkate alındı ve her birinden farklı derecelerde yarar sağlandı. Aynı zamanda tartışmalı anlarda eski metinlerini ve geçmişte var olan Türk dillerinden yararlanmıştır ve zamanımızın ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır. Ortak Türkçe'de yanlış yönde gelişen bazı kelimelerin doğru biçimleri temel alınmıştır. Ek olarak yabancı dillerden edinilen kelimelerin birçoğu yeni kelimeler yaratmadan farklı Türk dili sözlüklerinde yüzlerce yıldır var olan Türkçe kökenli kelimelerle değiştirilmiştir. Türk sözünü seçmemizin sebebi Türk sözünün bazen yalnızca Türkiye ile özgü bir kimlik olarak algılanmasıdır. Bu yüzden Türk kelimesi bütün dünya Türklerini kapsayan bir kavram olarak ele alınmıştır. Türk kelimesini Orhun yazıtlarında bile görebilirsiniz ve günümüzde de bazı dillerde hala kullanılmaya devam etmektedir. Bu sözcüğü İngilizce'deki Turkic veya Rusça'daki Türk sözlerinin karşılığı olarak çevirebiliriz. Türk, Turkish, Turk. Türk, Turkic, Türk. Ortak Türk dili henüz yalnızca basit diyaloglar ve zor olmayan metinler için kullanılabilir. Karmaşık metinler, bilimsel ve felsefi ve diğer özel metinler için bu dilin gelişmesine ihtiyaç vardır. Şimdilik bu kadar. Facebook'ta Ortak Türk Dili grubuna katılmayı unutmayın. Teşekkürler. Sağ olun. Цель создания общего тюркского языка – облегчить общение между разными тюркскими народами и максимально продвинуть чистый тюркский язык. При создании этого языка были учтены лингвистические особенности всех тюркских народов, и каждый язык был полезен в разной степени. В то же время, в противоречивые моменты нам помогали древние тексты и тюркские языки, которые существовали в прошлом, и все они были адаптированы к потребностям нашего времени. В общетюркском языке приоритет был отдан правильным формам некоторых слов, которые развивались в неправильном направлении на протяжении всей истории. Кроме того, многие из заимствованных слов из иностранных языков были заменены словами тюркского происхождения, которые существовали в разных тюркских языках в течение сотен лет. Причина, по которой мы выбрали слово «тюрк», заключается в том, что слово «тюрк» иногда забивает с толку людей, потому что оно в основном используется для идентификации турков или турецкого языка. Слово «тюрк» очень старое, его можно встретить на памятниках Орхуна, оно до сих пор используется в разных современных языках. Слово «тюрк» можно перевести как «turkic», как на английском, и «тюрк», как на русском. Türk, Turkish, Turk. Турецкий, Türk, Turkic, Türk, тюркский. Существует необходимость в разработке этого языка для написания сложных текстов, научных, философских и других текстов. Не забудьте присоединиться к группе Ortak Türk Dili на Facebook. Спасибо. The purpose of creating a common Turkic language is to make easier communication between different Turkic peoples and to promote the pure Turkic language as much as possible. When creating this language, the linguistic characteristics of all Turkic languages were taken into account, and each language was useful to a different degree. At the same time, in contradictory moments, we were helped by ancient texts and Turkic languages that existed in the past, and they were all adapted to the needs of our time. In the common Turkic language, priority was given to the correct forms of some words that developed in the wrong direction throughout history. In addition, many of the borrowed words from foreign languages have been replaced by words of Turkic origin that have existed in different Turkic languages for hundreds of years instead of creating new words. The reason why we chose the word Turk is because the word Turk sometimes confuses people because it's mainly used to identify Turkish people or the Turkish language. The word Turk is very old. It can be found on the monuments of Orhon. It is still used in various modern languages. The word Turk can be translated as Turkic in English and as Türk in Russian. Türk, Turkish, Turk. Turk, Turkic, Türk. For now, common Turkic language can be used mainly for simple dialogues and uncomplicated texts. There is a need to develop this language for writing complex texts, scientific, philosophical, and other specialized texts.
So bear with us and do not forget to join the Ortak Türk Dili group on Facebook. Thank you.